just wasting your time. Leave my party young Elfie. It's going to be big. Where is I registered? Balanga hono. Uleza kogana lapha novuzela abantu nabantwana. Samba, I'm so busy. Like, go on, like, like. No? I'm not going anywhere. Uyahamba akula muntu osala la. Phangisani manje. Anti kodwa ngiyahlekisa ngabantu mina. Ngisisehlele lokuthini mina. Wena? Kodwa anti manje ngizothoka dela ngaliya sesithe bodini mina bodini hayi Angenza. Kona ngiyile. Anti kodwa sho abantu bayangihleka mina. This is a good time, my little auntie. I this is a good time. Indlalifa ngumfana nkasana isumnu ngubani zabarum dum dum Indlalifa Zithini exenso umntaka bana basi. Angakuminye nangkwamvulala Wesimanye nje ya straight ngapha mabuthintana nomunye nithintana lomunye nga. And vele ku space khona kunyayithi party mina ngithi ngiyenza sikhathi banjani ngona. Okay. So wena vele liya awukwazi ukuthi uqala ngokukhulumisa umuntu omdala. Ungakakhuluma inyakanyaka yakho le. And you mean uthi ngithi good morning? And that's when good morning masemvukile kathi sangavuke mina ngisa straight vele linadele kamelali ngithona ngona ngavuki phela. Ubumenemene bona lo bemvuka ubuqede ikhanda lakho. Baba abanye bakho. Mbali! 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 Uyabona abanye abantwana bavela ngapha kusenso. Tase. Siyaloya manje. Suka wena. Vele uyazithayela iyadi mina. Thayela iyadi kuseni lo. Kanti anti iyadi niyahamba somewhere late. Mama, ngasakudobhisi. Yalibona isotsha lelana elingene kumanculo izolo. Liphume namuhle kuseni. Akumama kuwa wena. Wena baba abanye bakho. Manje Bavusi. ngabavusa andamtho yosumente ngivuke ngozantshoza. Kathi kusithini ngesotsha? Liphi ku first. Hathi ngithe sithi ngiyalitshela mama lathi ngithula indaba isababeleni. Hayi. Nawo umunye sehlanya la uzosivusa emadakwa kusuthi wena uyasibiza. Wena nje uthi andikakwazi ukuthi umuntu kumele evuke mase efuna ukuvuka. So ovuye sehlanya lapha mbani wena bayi. Njoba livuswe yini? Tuthu anti wasashaya. Hayi. Hayi, asimeni la. So andihamba wathatha indlalifa ukuthi uzoyivusa ngo5 ekuseni la. No, it's 6 a.m. Squint, yakwazi. Kusekasi la. Story mina sihlahla lesitshintsha. Ngo5 yini anti? Alinali ngazi kuhle mina. Kumnandi ko anti liyakholisa la. Lilala livuke ngo11. Ilanga selize lingena elokuze nini? On right 10 wakho 10 ngosisenda 11 alifuna. 10 usisenda lokho kusuka. Get out. Hamba negeza mihlo.
Sonti la. Wena? Ngiyakwazi ukuthi 9. how I 9. How andazabona. 6. 6 lenze ngizokuphangise kakhulu hayi. Suka la. Alright, kathesani. Nafugeza. Ngezelanga, sithi ngigezelanga. Khona apha. La inside yemkhathu okule chamber. Chamber yemuva ngisithini mina phela. Lani lingathi lifuna ukuzenzisa. Ngikuyinomali sayo khona. Athi unokufuna ukugeza kuphela. Everything mbali iyamangalisa everything. Ngifana lo muntu othatha isofa lifake ekitchen. Karesi ngiyathi ngigeza alright into le isepena le iwele phakathi kwechamba ngiyathini mina. Alright khathesi noma ngaso sepa. Ngeresi ungangena umuntu khona apha yenza into zakhe mina sefu ugeza. Ntsho nyanga ngasintwele nzima. Khangela omunye. Nampa bakwazi ukusebenzisa itoilet. Vaya. Ayikhange. Ndoda nyenze nuke nje ungumbhali ugeze usuku ndoda. Mana I'm making my point. Awunuki kangako kuzala. Choma uzaphila njani? This is normal. Ikuthi nje nina lifuna ukuzenzisa. Ngabe le ndaba uzojayela. Ngizajayela. Alright, ovuke ekseni lapha ebelokhe busy memeza chipa every day ekseni. Livenda. Ivenda everything ngkhona. Alright, fine. Corporate insani. I-floor polish. Corporate insani floor polish. Uyanga, but alright, fine. Uyanga. Izinto enukayo ngathi. Ngabe le ndaba lakho isititch lesasiduke ku second ngathi. Zamantu lokuthi phila njani vele khona. Uphume wena. Silwa. Hayi wena. Bye. Indlalifa. Indlalifa. Sengifukele news ecorona. Hey wena ndoda. Ayisiko ngithi la ngime ngiqalile ukuba mi remote yani. Kuba ipolish. Yes man. Kumnandi ko auntie. Selithanyelelwe, la cleanelwa, la gezela umganu. Khathe selimelele ukuthi liphekelwe. Thina auntie. Uyabona phela siyabulala ngepatience. Asidijahi vele auntie. Anytime ngawuzipheka anytime auntie it's okay uyiswingela. Ngombukelela. Shut up wena. So nxa umuntu omdala ekhuluma la uyakhuluma. Usuphendula umuntu omdala wena manje. Into zonke lezi zifuna ukuzenzelwa mbani? Alisaphenduli. Sengiyisiyelele manje mina. Hayi anta. Seyithuli. Auntie ngiyangikhompyuza mina ngaliphendula khona apha liyanchingela. Ngeke ukukhuluma futhi liyanchingela. Kuyini omele ngikwenze? From today onwards wena. Usungena ku duty lombali. Cleaning, washing lezinye izinto. Wena susiya ngadini. Labo mvundle sibayeni ngale.
Anti mina ngambuye ngazivela lo extra maid wami lo extra garden boy ngabe lo garden boy wes2 khona ngathi sefuna lisizenzele izinto lina lathi behambe Wawabona ngapha umuntu othuthelwa awuzigelo garden boy beza holiswa mbani babhadelwa yithi and yathi awufina lo zama abakhani ungakwazi ukuthi bangaphi those people like family lapho bukhona baphapha ogcenda yonke corona vele zabunisa phaphatha ubhe alisoze libabone la wena engadini mina anti engadini kanti ufunda impide kwanthelelo mbani ungawumbali anti mina vele ngasamphawulela impide yankona nazasidlela inyama nangu uzayithela impide yena le okay anti uyasazi isitori sika Moses uthatha abantwana baseKenani abe-Israel ukhona anti wathatha abantwana wabathatha eKenani anti wabathatha eKenani anti wabasa elokuzeni emakhokho no anti eGomora isitori sakho siyaphi lapha nda ngisho ukuthi wena wasithatha eKenani wasibisa lapha eGomora ngisenza umzekeliso kuphela mina anti usuqalisile manje sukuma uhambe kitchen ngokudabela ngisizi mina ngiyangkhaya and embezeli la yeka sukuma nihamba ni wena engadini sukuma engadini hayi awutani ngifina ngithini mina awufina lo baba khona mabenginela mina khona la ngiyangkhaya Kanibali. Ngizothola amasela amaningi emakhuko. Hawu wena lawe. Amasela agcwele emalokishini onke. Okay. Chuti yowe 20 baht. Sibe ngayo 20 baht. Yini le? Ngala. Mina phela ngibonkwatho lapha kuletyemba. Akulo mnyango. Lani lingathi lifuna ukuzenza sakalibe linjani kanti? Phangisa ubuye lapho uzothatha imali yethengisa kwemagrosa. Ubuye futhi uzogqoka imask. Emagrosa. Unafaa nganga yini? Ngihamba lo bhuti wami. Butasi. Nanga. Asana wazala man. Hey. Para bol. Para bol. Toilet. Bukan banali. What teaching this way? Aye. Aku depan. So bam. Ungena mampu. Aye. Ayo lekana dah. Sambam bau pi. Ya, enggak. Guess it's discovery. Gas is not so bad after all. Yabo. Ngongama hours nje konke sokuhlalile. Ndoda, zwana nawe. Thina discover ukuthi la egas ushota iqueen. You understand? Ushota iqueen, mina sengikhona, senzoba yini? Ndoza khona yabo. Leah. Uke wathi mbanje nyana mbijana. Relaxa lawe. Hawu anawo uzoloku sithi mbhanzo ngona kuzobonani. Bemile la. Mina discover ukuthi nani isikhiwa abaningi. Deng yabo. Mina ngifike ngachaya nje accent. Othe abakwazi isikhiwo mbani.
Oye wathatha kancane kani? Nandoda angikhulumi ngalesi sabo grade 1. Mina ngithe ngikhuluma lo shona phandle. Bevele ngibona ukuthi ba mesmerized, ba flabbergasted. Masikhuluma ngani? Ngekhala Mama nakhona. Lapha uyabathola. Wena, wasimase bangena nge-accent. Uthi swear kanti, uthi style kanti. Ntwana bangena ngayo. Ha, ngena kitchen. Haya, ngena kitchen ma. mzala. Haya. Bayakuchumisa la. Abantwana benjiva abagcwele makhokhoba la. Makuyilokho engibonayo phandle lapho ulithi injiva ziyabulala. Lirotshwa zindiva lina mina sengikhona ngizokuthaya nge-style mzala wami. I'll make you famous. Watch and see. Watch and see. Okay guys, sit down. Ubhuti omdala khulu. Yes, guys. Angalenza uZamba. Elfina. Khuluma phela, ule ndaba yini? Okay guys, auntie, as much as iMakhokhoba and Gomora is bad, I decide to wenza yami imagi guys. My own hashtag. Kasi King guys. Athi ngifuna lenzeni ukuthi mangithutshe amakhosi lapha shine mbululu. Ngithweke nyana, yabo ngijikela amakhosi nyana so. Ngangine kasi. You guys just ngichaza njani? Yes, I'm so happy ukuthi la ngare selikhona nanzilela ukuthi iMakhokhoba is not bad after all. Actually it's bad. But what I'm trying to say is, yabona, if you are good, la iyaba good. Amela nje uphomba ukulandelela ngama bad trends yabona ucina usungobhemi mbanje yabona into ezingaqedaliyo. Ntahle mina kahle awungitsheli kahle. Wena kukhutha njani konke khona okumnendlela engikwazi ngayo. Indlalifa. Indlalifa. Yabona guys, tsali ngikhangelisisa. Mbalo ngathi mvele eMakhokhoba mina. Uyabona mina I am different. Yabona mina ngilongama lama boyfriends ami okuyi 4. Yeah, 4. Angizake ngikwazi abantu aba more than 2. Imbanja ngibhemi. Yabona ngiyazinathela mina every weekend, ma Monday, ma Tuesday, lama Fridays. What? Huh? Please up konzali. Wena hambe thatha ibhare ngale emuva eyosibhoraneni. Ngicela sambe ngathi Anti antishuya ngizifike lizole eMakhokhoba mina ngapha mfuzenza uQueen. Angisebembona mbhizi. Ungahleki. Ngisebembona ngani lokho gogo mina ngebhara sengithuba ngigcwala phandle khonani. First impressions and it will last forever. Ngiqinisile anti ufunyenza so. Nasengiqoqodile mantisa. Sukusethi mbangene kuphela. Imagine mina sengithusha ngebhara sibembona sesibhoraneni. Aliziyathanda izinto zamafanisi anti. Athuthi yena antiza ahambe ayegayisa amanzi. Mina ngeke ukhama umumbe esibhoraneni. ngicela kunyakazi la. Squinty. Anti kanti oil ebhari nga. Lilana anti lokho liphuma mina ngihamba. Bathi ungivule ebhara kafanana. Ufake ebhareni. Akuhambe lapha. Sukuma sana. Athi thesa bengadini. Ngingaqedi. Sukuma manibali.
Hey, 1 liter distance, Maki. 1 liter. 1 liter. 1 liter. COVID-19. $565 people are dead and more than 28,000 infected with coronavirus around the world. That's if the Chinese are telling the truth about the numbers they're reporting. Lisathi liyabangena bazala bami. Sorry, Nishwa, sorry, guys. Anindaba lisizona sophela ngihlala sihlekisa abantu. Bayabona sothi everyday angihlele sihlekisa. Hashish wena man. This has been, I know, a trial for you. Kodwa shawuli yabona isimo sesisibi njani phandle la. No question. Ngenxa ye-corona It's lesingene. been 2 weeks to the day that we returned from Wuhan, and folks that have Wonke asked umuntu us, usomele qala ugqoke why imask. is it that you felt Hayi, like you chose mama. well, the reality Kuthiwe is nxa uhamba ugqoke imask. But andidlali phela mina. that the folks that we met there have proved invaluable. La lapha endlini wonke umuntu usomele qala ugqoke And imask. continue to tell the story, staying in touch with them. They've been able to give us what's really happening on the Hayi, ground. kodwa ndicela ukubuza. Along with us, many of you Kule hillside, kule Benside, kule morning side. Why antungakhethanga uhlala emasayidi wakhetha ukuzohlala emakhokho weGomora? Hayi. Shouldn't you be in quarantine? Well, as hundreds of Americans and thousands really around the world are beginning their 14-day quarantine, Guys, my team and I just finished Nawunanzelela ours. nje ukuthi COVID chayile lapha iphumela abantu 14 abaningi. days in, and Because we guys, angeke figured it thina out. siyosufile Checking because out these people are not after 2 close to weeks us. of quarantine. But if they're close to us, then bese Feeling awufile. good. Continuing on. How the three of us, Okay, CNN you know what? photojournalist Natalie Thomas, producer Yong Shung, and I think ended we up have to take here this time is to because pray of for where all the we victims were in 2 different weeks countries. earlier, a far more stressful hotel checkout. This was our 3:30 a.m. Bona mfana. Kungakini la? Hayi, Manje udingani uhlezi ezindlini zabantu? umelela umngane wami mdala. Hayi stupid. Sorry guys, you wrong house. Angisimi uzamba mina lo. Mina ngipiri. Ngisuka le phechele sala kubona sichilo ngomobu. Ama face one futhi ngore COVID-19 mina. Sorry guys, goodbye. Hayalala